kejar tayang gernaon cenah keri pekah alah saya dulu baca lu hatur nuhun apa nasanti Paji Debleng bos Persi saweranananya aibo yang geus katakar kitikir hahaha broker bantu cik wah sangakeun salendang Kuasi diri kedah cengcing sayang waktu belakang why niat tayang wah geus ngeunah dewa why wah kena kairu dina bulan utama why suci saya babe ya bulan utama luar biasa bisa wae gitu dong MC ya sukan mae kapipanda ya wae laksana dipihaya ya wae Diana saya babe tanu mana ayu waktu burung neje MC mah laku awaci apa naneng adian pemangku hajat hajat heula di mana ge mamah naneng adian pemangku hajat mamah dadeng dian anu Papa dadeng dian awaci saya bulbet beres apa na angka pemangku hajat anu bager aya ratu sayang deui jauh mahal-mahal aturan kapayun cik saya bulbet sejam merakibing sosoneran urung-urung ade pangku apa na bela liar jaya batu urung ade pangku bos asri liar jaya pangajang haturan kapayun luar biasa apa raja baranaga cipta Panginer beres anu mana apa na santi ana muda di batu anu bager alah mama santi anu sayang deui belaku yaya jeung urang ge ku anom aya demanguti kesenian Kakang Prabu meski boce kamari batu anu bager yang bos bawang cek kamari batu Sumatera mah aturan kapayun beres paingarkeun bos ae Persib anu bager Aujang Sudana anu bager Aujang Sudana pondok buah batu mah hai aturan kikin ciran ada supra si horeng terpil bos bawang kamari Bandung payun aya Jasmine bos batu bara aya di pantai wah saelo lebar hai yo wah sakayu di jeuna maju Maswati saya bobe tanu menang kasahakeun ieu salendang Abang Ogun jeung mah Ogun sayang deui apa naneng
Dian pemangku hajat Aya papahna Neng Dian pamangku hajat disayang sayang boga minatu beuki ngigel Pak Mama Neng Dian pemangku hajat anu bagus aturan kapayuna luar biasa why kapur Batawi ente ayeuna getok Jakarta nuhun Bang Ogun kaul Bang ih sok lagi gituan kapung kurapasini janji ayeuna patepangnya jajahean api ato amato sumber air anu bager pemangku hajat Neng Dian awe nambah Neng Diana Saiful be disayang deui tepuk tangan yang meriah buat Ibu Selbu Bet Neng Dian Bapak ini kalau gituan menurut di panggung rumah di jaya anu di pamerangan luar biasa mun herang di pamerangan nasi anu asih beres di budak eta geus saya kekajat eta monggo hilang kuning nerima pasti nunggu mantot jaya wae ceu eta salangkung luka bunga apa na angka mama na angka pemangku hajat apa na angka ini saya apa na angka belanakan beres kayak urang ulin ka anu bager yo kapayun ya mama na Neng dia ya saya luar biasa lamun keur senang pikiran angka ini pangeran aya na angka apa cara menang musik cara ini bertumbang nuhun Bapak Neng Dian saya bulbet wayahna we manas Bapak besan sayang Iya Mas Ipo Kawari Bandung aya kapayuna oh. Keluarga besar penuh buah batu mah jika wari apa Neng Bandung Dian pemangku hajat anu bager beres Ibu Ulis Oji anu mana wah sayang wah alarisan yang bontot di Bapak Neng Dian mangandeker karembang alarisan di apa Neng Dian pemangku hajat sing cager sing mager Pak tekana urang pitesan adena tuh kaliwat ampun puter kaliwat eta tekana si atusan wah tidak akan jauh jatuh dari tangkahannya aturan bayar laguna Bapak RW isap wayana ge manyawer kabayan ai deui mana Neng dia anu bageus kapayun disarangan mamana angka nuhun Pak naik wow deui sayang aya nangga belanakan Bos Waci mas saya bulabe sayang Abang Ogun ini Bang Abang Inur apana angka anu bageus apana angka pemangku hajat apana Neng Dian deui kapayuna Bapak RW Isam mamana Neng Dian pemangku hajat mana deui hotel
sayang Abang Iner. Alah katu. Ha ha. Ya ya ya. Apa neng dia? Ayah bapak neng dia. Pemangku hajat anu bagen menyamar di telepon di balik salam anu bagen sayang aduh Ya ya ya. Ya ya anu ya. payuna Bapak RW Isam, Raja Macan. di pantai Jaramil Sabang Pak RW Isam. terus di mustai Bapak RW kosong gendep mah. di pantai Jaramil Sabang apa nama Apa nama belanakan? apa nama mamaku hajati Ya ya ya. mana neng dia anu bagen apa neng dia anu pemangku hajati sayang sayang Ya oh ya ya oh ya sayang batu baru anu bang atep payuna atep sayang wah apokur katut tarina bayar atuh ayeuna mamana neng dia pemangkuan yo wah
Bandung aya Raihan aya Rehan pasangan Mahendra mana Mahendra Nacana rame tapi asa sepi aya Jasmine si manehna Mas Batu Bara pada Asyik komo tedah komodai Wajabrik Wajabrik malam minggu Wajabrik Wajabrik kerja kecil Wajabun Wajabun pada Asyik Wahluk Wahluk Nacana rame aya Sulit tapi asa sepi Pamanor Okro mana si manehna ai bobos balang Bandung komo tedah jahe 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 anu mah aya Jasmine kalau kapayuna deui lancar pokoknya anjang bos bawang Bandung iya 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 mundur mundur aturan mundur kapayuna Patamin Amin din lala sayang jahe jahe anu mana jahe 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 Amin dari deui apa tamin apa tamin apa tamin apa madi luhur bulu deket deket saudi atur banyak buat handapeunana Mi 15 Mi abdi 15 melang kanu pundu kamana nia api